سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به دومین قسمت از پادکست هانوما استوریلند. خب بگید ببینم آماده اولین داستان پادکست هانوما استوریلند هستید؟ من خودم به شخص خیلی براش ذوق دارم و امیدوارم که شما هم همینقدر دوستش داشته باشید. داشتم فکر می‌کردم با چه ترتیبی داستان‌ها رو براتون تعریف کنم. یعنی اول فارسی باشه، بعد زبان انگلیسی یا کره‌ای یا ترتیب دیگه. بعد به این نتیجه رسیدم که اگر زبان فارسی رو بذارم آخرین زبان جالب‌تر میشه. دلیلش هم اینه که اگه زبان فارسی آخرین زبانمون باشه، شما توی شنیدن داستان به زبان انگلیسی و کره‌ای خودتون رو میتونید به چالش بکشین و بعد از این که رسیدیم به زبان فارسی میتونید ببینید چند درصد از اون داستان رو شما به درستی متوجه شدین و فکر میکنم جالب باشه، نه؟ حالا این که اول کره‌ای باشه یا انگلیسی اون خیلی فرقی نمیکنه. میتونیم توی قسمت‌های مختلف این ترتیب رو تغییر بدیم، ولی به نظرم آخرینش باید زبان فارسی باشه. داستان امروزمون یک داستان کره‌ای هست به اسم پری و هیزم شکن. بریم که با هم از این داستان لذت ببریم. بیایید امروز با زبان کره‌ای شروع کنیم. 옛날 어느 마을에 착하고 성실한 나무꾼이 살고 있었습니다. 그는 홀어머니를 모시고 어려운 생활을 하면서도 늘 긍정적으로 하루하루를 살았습니다. 그러던 어느 날 나무꾼은 산속에서 일을 하다가 우연히 아름다운 연못을 발견했습니다. 그 연못에서는 하늘에서 내려온 7 소녀들이 목욕을 하고 있었습니다. 나무꾼은 그 아름다움에 넋을 잃고 어느덧 가장 어린 소녀의 날개옷을 숨기게 되었습니다. 목욕을 마친 소녀들이 하늘로 돌아가려 했으나 막내 소녀는 날개옷을 찾을 수 없어 하늘로 돌아가지 못했습니다. 다른 소녀들이 떠난 후 나무꾼은 그녀에게 다가가 자신이 날개옷을 숨겼다고 고백했습니다. 그는 그녀에게 사랑을 고백하며 자신과 함께 살아달라고 부탁했습니다. 막내 소녀는 처음에는 망설였지만 나무꾼의 진심에 감동하여 그와 결혼하게 되었습니다. 나무꾼과 소녀는 행복한 생활을 하며 새 아이를 낳고 평화롭게 지냈습니다. 하지만 막내 소녀는 시간이 지날수록 하늘나라가 그리워졌습니다. 그러던 중 그녀는 우연히 집안에서 자신의 날개옷을 발견하게 되었습니다. 소녀는 하늘로 돌아가고 싶었지만 남편과 아이들을 두고 떠나는 것이 마음에 걸렸습니다. 하지만 결국 그녀는 하늘나라로 돌아가기로 결심하고 날개옷을 입고 하늘로 날아올랐습니다. 나무꾼은 하늘로 올라가는 아내를 보고 슬퍼하며 그녀를 붙잡으려 했지만 하늘로 떠나는 것을 막을 수 없었습니다. 소녀는 나무꾼에게 하늘에서 당신과 아이들을 지켜보겠다며 눈물로 작별을 고했습니다. 이후 나무꾼은 아이들과 함께 살아가며 하늘을 올려다보며 소녀 아내를 그리워했습니다. 그의 진심과 사랑은 하늘나라에 있는 소녀에게도 전해져 그녀는 종종 하늘에서 가족을 내려다보며 그리워했습니다. 자, 여러분, 이 이야기 어떻게 생각하세요? 재미있었나요? 댓글로 알려주세요. 감사합니다. Okay guys, now it's time to listen to the English version of this beautiful story.
Once upon a time, in a small village, there lived a kind and diligent woodcutter with his elderly mother. Despite their difficult life, he remained hopeful and lived each day with a positive attitude. One day, while working in the forest, he stumbled upon a beautiful pond. At the pond, 7 fairies who had descended from the sky were bathing. Mesmerized by their beauty, the woodcutter impulsively hid the feathered robe of the youngest fairy. After finishing their baths, the fairies prepared to return to the sky, but the youngest fairy, unable to find her feathered robe, was left behind. After the other fairies departed, the woodcutter approached her and confessed that he had hidden her robe. He asked her to stay with him and live together. Initially hesitant, the young fairy was moved by his sincerity and love, and she agreed to marry him. They began a happy life together and had 3 children. However, as time passed, the young fairy grew increasingly homesick for her heavenly home. One day, she accidentally discovered her feathered robe hidden in their home. Though she wished to return to the sky, leaving her husband and children behind was a difficult decision. Eventually, the fairy decided to return to the sky. She donned her feathered robe and ascended to the heavens. The woodcutter, witnessing this, tried to stop her with sorrow in his heart, but he could not. As she ascended, the fairy tearfully bade farewell, promising to watch over him and their children from the sky. After her departure, the woodcutter continued living with his children, often looking up at the sky and longing for his fairy wife. His love and sincerity reached the fairy in the heavens, and she too gazed down at her family with longing. Okay guys, here's the end of today's story in English. What do you guys think? Did you enjoy that? And are you ready to listen to this story in Persian? So, let's go. خب، حالا برمیگردیم به زبان شیرین فارسی. روزی روزگاری در یک دهکده، هیزم شکنی مهربان و سخت کوش با مادر پیرش زندگی می کرد. او با وجود زندگی سخت همیشه با امید و مثبت اندیشی روزهایش را سپری می کرد. یک روز هنگام کار در جنگل به طور تصادفی به برکه‌ای زیبا برخورد کرد. در این برکه 7 پری که از آسمان پایین آمده بودند مشغول به آبتنی بودند. هیزم شکن که مجذوب زیبایی آنها شده بود بی اختیار لباس پرهای جوانترین پری را پنهان کرد. پس از پایان آبتنی پریها قصد بازگشت به آسمان را داشتند، اما پری کوچکتر که لباس پرهایش را پیدا نکرده بود نتوانست به آسمان برگردد. بعد از رفتن دیگر پریها، هیزم شکن نزد او رفت و اعتراف کرد که لباس پرهای او را پنهان کرده است. او از پری خواست که با او بماند و با هم زندگی کنند. پری کوچک ابتدا تردید داشت، اما تحت تأثیر صداقت و عشق هیزم شکن تصمیم گرفت با او ازدواج کند. آنها زندگی خوشی را آغاز کردند و صاحب 3 فرزند شدند. با این حال پری کوچک هرچه بیشتر دلتنگ خانه خود در آسمان میشد، تا اینکه روزی به طور اتفاقی لباس پرهای خود را در خانه پیدا کرد. او دلش می‌خواست به آسمان بازگردد، اما دل کندن از همسر و فرزندانش برایش دشوار بود. در نهایت پری تصمیم گرفت به آسمان بازگردد. او لباس پرهایش را پوشید و به آسمان پرواز کرد. هیزم شکن که شاهد این صحنه بود با غم و اندوه تلاش کرد تا او را متوقف کند، اما موفق نشد. پری در حالی که اشک می‌ریخت به هیزم شکن گفت که از آسمان مراقب او و فرزندانشان خواهد بود و خداحافظی کرد.
پس از آن هیزم شکن با فرزندانش به زندگی ادامه داد و با نگاه به آسمان دلتنگ همسر پریش می شد. عشق و صداقت او به همسرش در آسمان منتقل شد و پری نیز از آسمان خانواده‌اش را زیر نظر داشت و دلتنگشان بود. بله دوستان، اولین داستان ما به این صورت به پایان خودش میرسه. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید و با توجه به این که پایان داستانمون کمی تا حدودی غمگین بود، دوست دارم که یه آهنگ بهتون پیشنهاد بدم. به نظرم حس و حالش به حس و حال داستان ما شبیه. آهنگ فرول از لیو. ممنونم که تا انتها همراه هم بودید و منتظر نظراتتون هستم و خوشحال میشم اگر ما رو دنبال کنید، لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. تا داستانی دیگر در هان و ماه استوری لند، خدا نگهدار.